bistvu neka taka stihija, tukaj je nek kaos vlada, ne? Vlada se v nekaj zaleti, brez resne analize, potem sredi procesa ugotovi, da ta zadeva ne gre in potem odneha. Kaj mislite, je to posledica neznanja teh ljudi, ki so prevzeli ministrstva, ne? Ja. Ali ne vem, pretirane želje potem, da se ponovi mandat, pa se deli, pa se potem išče druge všečne poteze, ki jih bodo prinesle javnomnenjsko podporo. Jaz bi rekel, da je oboje. Prva stvar je, recimo, ko se ti lotiš vladanja, moraš se ukrepiti z ekipo, s strokovnjaki okrog sebe. Namreč predsednik vlade seveda ne more vedeti vsega, on je samo menedžer, ki mora se pravi, upravljati za to vlado in se mora seveda oborožiti z ustrezno strokovno ekipo. Ampak seveda, ko se ta vlada oblikovala, smo naravno dobili za ministre ljudi, za katere še nismo slišali nikoli. In tudi, ko gledate njihove strokovne kompetence, jih v bistvu težko najdete.